Kia ora te iwi, haere ake nei I te karere. Ko tukuna a Tā Tamati Reedy ki te pūtake o tana maunga o Hikurangi ki reira o ki ai. Ko pōhiritia Josephine Davis o Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi I Waipapa Taumata Rau. Mo te wā tuatahi kua pōhiritia te ariki nui a kuini ngā wai hono I te pō ki te poukai kā tū ki a te arawa. Kei ngā karamatamata maunga huri noa I te motu nei rā a te karere ka mihi tēnā koutou katoa nau mai, nau mai. Mātuara ki te tairāwhiti, kua tukuna a Tā Tamati Reedy ki te pūtake o tana maunga o Hikurangi ki reira o ki ai. No tēnei ata tonu nei karaputi hia ia e ona hoa tata me tōna whānau I te marae o Hiruhārama I Ruatoria. I reira hoki a Erena Reedy, tētahi o ana tauira o mua me te tira o Taioro News. Wai poroporo tonu ana te pā o Hiruhārama, he tohu aroha ki te tōtara haimata a ahorangi Tā Tamati Reedy I te rā whakamutunga mōna I runga I te mata o te whenua. E waipuke ana tō mātou marae atea I ngā rohe mato te tini me te mano. Aha koa te hina pauri, he wiwi, he whanoke, ka haere ngātahi te tangi me te kata. They were busy people. I don't know if that's a tauira, but if you're having many children, you need to look around for some whānau. I roto I ngā rangi nei, kua horahia ngā kupu teitei ki runga I ngā mahi huhua a Tā Tamati, rāua ko tōna hoa rangatira atili te kōengo, I hinga I te marama o maihe. Engari mua rāua tamariki toko waru, ko pāpā, ko māma. But what Mum and Dad had, they had this secret weapon that would save us. And they were the Ngāti Pikiao women. Tai mai ki ana mokopuna, ngā purapura tuatahi o te kōhanga reo, te pua waitanga mai o te whakapono o te reanga o Tā Tamati mā, ki te reo me ona tikanga hei oranga mā ngā mokopuna Māori. Tēnā tū mai, whakātu mai ko wai koe no whiakoe. Mai te ako manga ki ngā tarika wanatanga, mai te whāriki ki te tarai pūnara o Waitangi, tai atu ki ngā papaha kina anō hoki. Prei a Papa Taumati mo te krapu rongonui katoa te ao o Hikurangi Sports Club. Ka kitea ngā tapuai o Tā Tamati ki ngā kaupapa katoa I hiki ai te manamotu hake o te ao Māori. Nāna ngā tatau maha I huaki mo ngā uri whai mai. I nāia nei kua piri anō rāua ko tōna ipo mauroa a te kōengo. Takoto mai kōrua I roto I ngā ringaringa o te ariki. Erena Reedy, atu I Ruatoria, Taioro. Tipua tonu atu tērā tangata, ko tā tātou pū kōrero no te ao tōranga pū I tēnei rā, ko matua Shane Jones o te rōpū o Aotearoa tuatahi. Te matua nau mai anō ki te karere, mihi ana kia koe. Kia ora, ngā mihi kia tātou. Matua e tika ana kia te kōrero hia e tāua a Tā Tamati Reedy I nehua I te rānei, he ho maharatanga ki aia. Ai, ko te tau I timata matati ai ahau ki te whare wānanga ki Wikitoria waru te kau. I tau a wā ko karapoke tapu. Ko e te tau I karangahi ai te motu katoa kia hui ai ki te marae ki Waihetu. Ko e rā te wā I tau mai ai ngā tōtara nunui pērā I a tūwhanga, I a mete kingi, I a raitana, me ngā kaumātu o te ao kohatu. Ko te wahine nāna tērā hui I whakakōrero, I whakakorikori ko tahihirangi. Nā no muri noa nei ka tū mai a Tāmati no te wā I a koro wetere
hei tumuaki mo te tari Māori. Pāhi mahara nau ki aia, nāna te kaupapa mo te kohanga reo i mauhaere ki Wāhanga tonu i o mātou marae ki te tai tokerau. Nā kōrero anau mo te wahanga, mo te wā i oroko tūmai ai te kāwanatanga o David Longi. Nā no i tiki atu, i āta tiki atu i tana kohine, ia hekia hoki mai ai i rā wāhi, nā ka whauna atu a hekia ki roto i te tari o te Premier, mahi ai. Nā wana tamariki, tahi o rātou, i haere me mātou, ngā poi o te aupauri ki te kura i tipene. Nā reira mātou i mōhio ai ki aia. Engari he pūkenga, he tangata pūrotu, tana tū i roto i te ao Māori, he toki mo te hutu pōro, me te ngohe o tana hanga e hoa, ari te tangata horo ki te riri. He tangata i āta whakaero i ona whakaaro. He tangata hoki i kite i ngā neke hanga o te rā kāwanatanga ka hiano atu te maha o ngā panonitanga i whakahaeringia e te rā kāwanatanga te wāia David Longi. Tika marika tēnā kōrero. Tangata ngā kaunui ki te tangata ngā kaunui ki ngā kaupapa Māori. Tērā momo tangata meuua ka kitea i enei rānei no reira. E tika ana kia mihia ia e tāua i tēnei wānei hei whakapua ake i tāua kōrero i tēnei ahi e te matua no reira ki ngā take keimu i a tātou te hunga ora i nei anei ana ko te rā o te tahua pūtea i tēnei wiki nei. Hei te taite pānui tia mai ai e koutou o te kāwanatanga te tahua pūtea mo tēnei tau. E aro ana koutou o te kāwanatanga ki te whāngai pūtea ki hea i tēnei tau. E te matua? Me kōrero au mo te wahanga e pīkau tiana e ahau. Ko te hiringa, ko te pūngao, ko te hiko. Ka hiano atu te tini o ngā kamupene, haka pōharangi ana i te kahanui o te utu. Kua tata kore oti ngā kamupene te muru i ngā nama. I te kaketanga, haeretanga ki te tīkākātanga o te rangi. Ko e tēnā te take o mātou i whakarite, i whakatakoto i te tahi kaupapa whakamāmā i ngā utu. Mo ngā kaumupene utu ana i ngā nama, mo te nui o te utu, mo te hiko. Kia kauara wātu rātou e tuku i wā rātou kaimahi, kia noho kore take noheo nei, nā ka nātia wā rātou kamupene. Nā ka hoatu he oati ki ngā pēke, ki te pai rātou, ki te tuku atu i ngā moni, ki ngā kamupene, ko tā mātou tā te kāwanatanga he tautoko i ngā pēke. Nā ki te kore e oti i ngā kamupene, te utu i ngā nama, nā ko tā mātou he tautoko i aua pēke, e nā whakawhiwhia e rātou ko ngā moni ki aua kamupene āwhenatu i a rātou. Whakatahuri ai ngā whakarawe ke a rātou, kia oti a rātou te whakatū i etahi mihini hau, ko whakamahi hiko hau, kia neke atu rātou i ngā mihini whakamahi kōhinu nei, te kaha nui o te utu mo te kōhinu, me te whakaonge hāre tanga o te kōhinu kei Wāhanga tonu i etahi o ngā rohe, me aua kamupene puano. Ka pai, mo te kaupapa tuatoru, ki tēnā ka whakahahaki hio o tā ua whakaaro ki tō rohe o te tai tokerau. I te mea koe tū te ringa o Āpera Hama Edwards, rangatira o Ngāti Wai. Ko ia pēr hei kai tono mā te pāti Māori i te tūru Māori o te tai tokerau, pēr o whakaaro ki tērā. He mara, kei gona Maria Meno, kei gona Willow, kei gona Huhana, ahako karangahiane Ngāti Hine ko Hohana. Ka mutu ko tūmai tā rātou tungane ko Āpera Hama. Ko rau mōheo mena ko Āpera Hama no te paipera tapu mā te wātitiro. Engari, horakau oku kōrero mure mo te tamaitira. Kia kaha rātou, kia rātou. Ko mea, ko Maria Mino te mea kuia. I Wāhanga tonu i a rātou. Ka nui tō māua pātata, māua ko Maria Mino, he kōpū putatahi māua. O tira, kei kona anō ngā tapua i o te tamaitira Āpera Hama. Engari, me mōheo tērā tamaiti āku no roto i a Ngāti Wai. Me mōheo ngā tāngata pērā, ahako haruru mai ana te reo i runga i te marae. He marae anō tēnei kei te whare pāremata. Me mōheo te tangata i mui tana haerenga mai ki konei, he kawa anō tō tēnei whare. Kei pōhehe, ia, pēnei me ngā pōhoho, pēnei me doko te tonga, pēnei me Waititi, ka oti a rātou me tō rātou
tū whakamana e o tia rātou te whakakoaro i ngā tikanga o te whare pāremata kahore. Kāre koe pupuri o kupu, nera, etahi wā, ka kōrero hāngai tonu atu koe ki tā rai o te tangata hako te aha, ka pute i a koe o whakaaro e pāna ki taua tangata ki tōna rai tonu. Ko tētahi iwi, hua pāma mai i te koe o tō ārero ko te iwi o Ngāti Ruanui. Ana, kei te tono rātou, a Ngāti Ruanui kia whakapāha koe ki a rātou. I tō ki ake, he iwi iti nei te mōhio, he iwi iti nei te ihu maneatanga. Ai rāne te matua, St. Jones, ka whakapāha atu rānei koe ki a rātou o Ngāti Ruanui. Kia rite te wā, me puta ātina nau ki Wāhanga tonu i a rātou. Horakau oku taunu, horakau hau e hihi ana ki te whakaiti a rātou. Engari, me mutu rātou ki te tuku i a Debbie, ki te whakapōhehe i a rātou. Me pare e rātou a Debbie ki te taha. Ka warawatu rātou e tuku i te ingoa Ngāti Ruanui. He Ngāti Ruanui hoki a hau, koe tēnā te ingoa tōku iwi a te upauri i mua no atu. I te haka pāwatanga o tō mātou pā. Nā ko tō mātou tūpuna ko Ruanui. E harau i te tangata kuare. Ka mutu pauri anau Kua whakapōhehe tia tēnā iwi a Ngāti Ruanui roto i ngā neke hanga o te pāti Māori. Engari aro ata nau ki a rātou. Horakau oku kupu taunu ki a rātou. Engari nā tō rātou mema o te pāti Māori, tō rātou ingoa i maumai, i whakamahi, hei patu, hei hamahama i a Māko Winitana. Nā ko whakahokia e a hau te kupu ki runga i a rātou, me tā rātou wahine a Debbie. Nā, koe tēnā te kaua o te ao tō rangapu. Mānuka takoto, mā wai e kawe ake, mā matua St. Jones e kawe ake. Mihi ana kia koe te matua, i enei kōrero katoa hou. A tāhua te whakarongo atu kia koe ia te wiki. Ka mihi kia koe matua St. Jones, au te aroa tuatahi tēnā koe. Hei kona. Kārawe. Hoi anō rei tiwi, kua pōhiritia Josephine Davis no Ngāti Manu, Ngāti Kōpaki me Ngāti Whātua o Rākei, hei upoko Māori tuatahi o te kura nehi i Waipapa Taumata Rau. I tai atu tā tātou kai kawe kōrero a Mārena Mane ki Waipapa Marae, ki te mātakitaki tēnei hui nui, hei tohu i te whakatutukihanga o te moemoea, kia tū he upoko Māori, hei arahi i te kura nehi. E hikoi ana tēnei uri o Ngāti Kōpaki, Ngāti Manu me Ngāti Whātua o Rākei ki tēnei tūranga hou me ngā wheako tata ki te whā te kautau. Whakahihi anō mātou anō no te kāinga. Ko ia tētahi o tōku whanaunga. So he rā pai mō mātou, Ngāti Whātua Rākei, Ngāti Manu hoki, me ero o mā whakapapa. So e mihi nui. Ko ia tētahi o ngā mātanga tapuhi Māori tuatahi o Aotearoa, nāna te whanaketanga o te mahi me te rāngai kaimahi i ārahi. I think that the significance of today's occasion should not be missed. We are seeing Māori excellence, and I'm excited by that, and I really celebrate it and look forward to working with Josephine and our other Māori leaders throughout the faculty and throughout the university. Here at Waipapa Taumata Rau, we are proud to support Te Tiriti o Waitangi. I think Josephine being in this position, just this elevation is incredibly important because it just brings strength to Māori leadership, and we certainly need that. Te nuinga o tana mahi hei tapuhi e aro nui ana ki ngā mana taurite o te hauora o ngai Māori. I want to say to the 17-year-old Josephine, who went on a nursing course, never in her wildest dreams would she have thought she would be standing here today. I really want to acknowledge the significance of this for Māori, for wahine Māori. I think there are more of us moving into positions of leadership within Aotearoa, but there's still not enough of us. And so if me being here
support someone else to think, maybe I can do that too. Or even if she can do that, I can do that. Yeah, kia ora, nau mai haere mai. Hei tā te tūmuaki ōmua o te kura tapuhi, hei tā Julia Slark, koinei te wā tika mōna kia tukuna te kura kia tipu anō ki tōna whakatipuranga hou. Today, I stand aside, not with sadness, but with pride. Pride in what we have done together and confidence in what comes next. When Julia first started speaking to me about the role, she acknowledged that she had led to a point and it was time for her to step aside. But she wanted to step aside for a leader that had aspirations that led on from the work that she had done. And like I said, you know, Julia saw in me that leadership before I did. I whakanui a tēnei wā hira I te taha o te whānau me ngā kaiarahi o te whare wānanga. Mārena mane, te karere. Nō rere tiwi hei muri ake I ngā whakatairanga mō te wā tuatahi kua pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō ki te poukai ka tū kia te arawa waka. Hoki mai anō ki te karere, mō te wā tuatahi kua pōhiritia te ariki nui kuini ngā wai hono I te pō ki te poukai, ka tū ki te waka o te aroa. I pōhiritia ia ki rungi te marae o puna whakareia I o rotoiti I ngā rangi whakatānei. He wā I wā te ai a Ngāti Pikiao me te arawa whānui ki te whakatakoto I wā rātau take ki mui te Kiingitanga o tira ki te tuitui anō hoki I te whanaungatanga ki te Kiingitanga. Anei rā te pūrongo a Rāniera Harrison. Tauhāna te whakatau I te ariki nui. Ki tōna iwi I te one punga. O tira ki te ure tārewa o te Kiingitanga. O te tuatahitanga tēnei, o te whakaiketanga mai o tō tātou kuini. He nui whakahirahira tēnei rā a mō mātou. No ngā rangi oki nei whakahaeretia I te poukai ki te puna whakareia a rā kei au, rā ki roto o Ngāti Pikiao, ngā pāpāringa o te rotoiti. Hoki ora mai ki tō tipuna iau inuku mai raratanga. Me te aha ko te taunga tuatahitanga tēnei o te ariki nui ki tēnei marae ōna, hei kuini. Tika ana me tai mai a Ngāti Pikiao ki te whakanui I tō tātou ariki nui. Ko tāna korau a tērā, ko kingi koroki, nāna no tēnei whare I tomo. I te wā I whakatuwhera I tēnei whare hei whare mātātai. I nā no atu te tini o ngā kaupapa I kawea e ngā pūkōrero o te arawa mai make tū ki Tongariro. E te takaria koe, whakatinga hia e koe, te mama Māori no tuhake, o tira te tinora na tira tangarahui. I whakatakotohia ki te aroaro o te kuini, hei wānanga tanga. Ki tana poukai. Ko ia tēnei ko te tūmanako, ko te tōmina o te ariki nui, ke whakakotahi mai o tātou iwi. Ki runga ki ngā kaupapa tini o hanga reo, Taiao, ahane, ke whakakotahi a tātou, mā te kotahitanga o te whakaaro, me te mahitahi o te tangata e tutuki mai ai ngā tūmanako me ngā wawata o ngā mātua. No te tau ruamano mai wa tuatahi mai ai te poukai ki roto o Ngāti Pikiao. Me te aha mai anō I tōna oroko tīmatanga mai a moho anei, ko te kotahitanga tonu kei te arahi I ngā kōrero. Koe rā tā koe tūmanga ko hia nei, te kotahitanga I kōrero hea ke nei, kia kaua he kupu noi hoa, ngutu noi ho nei. Koe nei te atāhu o tēnei o tātou kuini. I tēnei rā, ka kitea hia, kua hīkaka katoa, ngā rangatahi o konei. He ara I te mea kei konei a Ngāti Pikiao anahe, me te arawa anahe, engari kei konei katoa ngā tamariki katoa. Ko rātau, kei te titira atu ki aia. Ko ia e whakatauhira mai ana te ao ki a rātau. Me te hai ki a rātau kaore o Ngāti Pikiao mā harahara, mā taua kotahitanga tunu anō te kauai e tō, ki uta.
Ko te kaupapa o te kotahitanga, tākiritu te kotahitanga, I himatahi ake ai tō tātou kingi, kai te kawe a tonu tia tērā kaupapa. Ai roto I ngā ahuatanga kawe I te poukai ki roto o mātou o Ngāti Pikiao. Kia here atonu tia te wiri o te kiki, kia kore ai, e matata, Rani Harrison, te karere. Ka pai raniera, hei muri ake I te whakatā poto e tiwi ko ngā huarere o te wā. Taki hoki mai anō ki te karere I tēnei rā, anei e whai ake nei ko ngā tohu huarere. He wai ata whakamānoa I a Tā Tamati Reedy I nehua nei I te rā nei. Hoi anō rā e tiwi koe nā te pūtoitanga o ngā kohinga kōrero a te karere I tēnei rā nei. E mihi ana tūrou, parea tūrou, Hawaii.